Na atemere kuligereri ase timu ya Matiang'i ebintu mbiro bimbolete bino mugusi. Bintu mbiro byambolite kabisa mbento kwaniraga. Eke mukyaboneke. Abasubati. Ase siasa ya Kenya koko kule campaign bune presidential candidate. Nugane timu Musubati oli very vocal ogwakere campaign. Nendege ntekengeli concern go chazi njibyeka. Na akiruchisi imya kurubuikoyo. Bantu bako mbolinga mukwa Matiang'i tebati Basubati kurugusibara mukonyara campaign. Aho tarana basacha boka. So nenje ngondo makirenga Basubati mbayo kurugusi para muakire campaign para bangenere metekere barangenere na bakolete bichanga Matiang'i is complete. But ndurara that picture yiko Matiang'i. Na kina akirete video linde kango boli na ki Matiang'i Basubati nara hoga ni tibi na bono Roserina kombe. Kama chote bungu Basubati oli anyo miruchi sumo mugambi gusio monene sana. Iko bono bagatika siasa tawo nyaro kujoin. Timanyiti lakini kimaina ngelinga nakane tia Basubati. Bamukonyi campaign. Nwekero ikaranste interview wasokete kabisa. Umusubati nava kuliki kurwara ate benga yae. Matiang'i tikasukie gutiali yae bija na yakora kana smart. Ege ntongero Umusubati ara play ase siasa yase campaign. Tutaliko tutabone tukwasi umuga. Na ikilori ruba okorakana nganaga niti bado tarare tu ange bune venta koba. Osino buwa baro. Kuseningi. Igo gusi Matiang'i nabona tukolete bintu kite ky'Umusubati bibero. Byo koleta nga at least byo korokinga Matiang'i is a complete man. Nkere very important. Ikintu kengenjo sana. Egendo kende igobono gusi Matiang'i nabona tukolete Umusubati yange. Pamokonye campaign. Pamogere agarukane nga nale complete. Na ikiranete. Kekogera njirate yora campaign utabwati Basubati bako konya serio gilia Basubati. Kyo muntu akwa limto bya Basubati okwanera. Kero kono mukutano Musubati okwana kijana yakwana mugako okwana. Takibono Musubati tindamara. Chi function chinyingi Matiang'i achire tindaro Musubati ka okwana buya yo. Abasubati ni numutamete go se Matiang'i utabataketi. Tetebi anga se comment section iga. Ninki mutali wikirangi na Matiang'i. Mbara ona roje bange promising vakasari. Na wono liberera. Hai mogeda akagenda akaswe ntutam akazuta Matiang'i. No Musubati yutwa kwanyete sana akabe gavana kabere. Ikintu kene na rekibulita se Matiang'i na aspirant. Umanye tendu bwata abantu bali birogo bonega. Lakini abantu mbaro bako bapinga. Abantu bako bapinga tinda abarora bali na Matiang'i barangi na Matiang'i. Na bubangire go se Matiang'i utabataketyo. Kekogera tigamba tabiga. Omuntu onde bwensi orosobo gambi no ibwengejo. Ngake tinga bona Matiang'i ikera sabantu kubarangere. Erebye kabantu ikaransa sobore na ki gisairo. No bwato mungwaro ndo ku Clive Ogura ku Nyamira County asa ku Rukunga Kemera. Otito kubuli obuchumbe wakitutu masaba. Ninga ndichukura chia Kemera asakuru echa ligo masokuru. Na kingo kora munyora. Bali kigu bahachamu bakole egasi na Matiang'i. Yakora kiro muntu nabwatu byabwaye. Oise ututaba ndaba. Tiraba bia. Mistake yako le kanete mbere note. Kereba atikitu mungwaro liko kunga mbui. Obati namba chinyingi. Onedi yolenga janera. Asa leti finally akere chukura 2400 chabende kuchiro karish egara bwe chukura chambere note. Igobono na inaba. Tubwata bono iga. Chi aspirants chito. Nji chayo. Na ino yomo ta chayo. So long as yale team ya Matiang'i one time taba siko chayo. Chie mpichiriki. Digo mno mungwano Clive Ogura. Ikaranse nere na bako matega numanto mungwano mungaini sana. Ni kijana. Ase isi kucha si Matiang'i. Olete revise vijana. Olete revise chi aspirant. Kiro monda fili Matiang'i ntata. Ondeta yogo iko aseli. Ondeta yogo iko omani. Ondeta yogo iko achayo. Kiro mondo ningo ntata. Mbaba siko chaya bali butali birogo. Abara bumba wati chibesa. Omonda na baku imoka. Asera Matiang'i. Ai. Asa Matiang'i banda kwa na kende. Otabanga no Matiang'i ndigiraba. Tigamba sere. Asera abantu Matiang'i aliko sera. Takachitia besa bika mafuta Nairobi kuchi Mombasa. Ikochi aspirants chonse pigusi inchibwate amashabiki yabo. Amashabiki yabo abo tigonse pibaleti igoro baje se Matiang'i. Bonse pipa bwaterane kokonya gusi. Ine renchera tukubunga gusi. Ndu base ko basukikando kurwa se Matiang'i. Chi aspirants. Toke ndovu governor. Aba governor bonse nga Matiang'i abazi governor ange sano. Abantu tuko baba governor batano.
bonsi pale team ya lakini mbara batara ikange bado Mungu anara no tuko kemoni ndo kurukuchanua bantabu ndora barana Matiang'i onya batakete ko bange tikaba guliba kiba go iko Matiang'i ba treat na bana bae ine renchero koros kerechi aspirants chi achiro on board chonsi picha mo ikaransa bono itochi kuburi chikura etiquette yana nuto Matiang'i bona anoto kwanire ikiama Matiang'i abatebi ikiama kiane gochiko ba kere nomination I Clive Ogora kabe MP Kisairo yana na injo chikobe minister koso chikobe nominated koso the other way around aya omokote abyo aya gakiyo ka kubere nomination bwate si ayo ngoko bangande ese ikiama ngoko bangande buna umitua una togosuka keto moyo akibono isoko batiga basi kutukando no mete ngamba bwate nibo na baba sera abantu babere batatu bakechikura kando ikikira to affect na nguru president pakobo MCA no mete ngana tukuro bachumbe kurugusi asenge nje mtu nebe okutukutomo ndaso yudi anyora abantu baye nabange bamwanjire bamwakechikura umuntu ndo akerunze bose Matiang'i tasirete bachumbe kurugusi goraisi buna bona Nyamira gali asa kuko kitutu masabe constituency yani chio mpichonzi pi chabere one time ikobona bona igona tukugamba Clive Kisairo tabuwa tigarantinga ngo chikobalega MP kabere ya Nyamira kitutu masawa lakini beso karansa na abande bigwana ni nabakorosi gendekia Clive Kisairo akoli oyonda swe badai oyonda genda yanyi na bakwigwana n'injira gite egere gusito bamo lakini bona batukutukando kiro muntu atigu nona ko ate video kanga tabachigava no mungono maka makunyolinga tinkwa netikemoni na bande honestly tinamo might lakini you might oronda mtaja mbaro avange ndakwa nete paka Walter Nyambati mbaro lakini tubuntu kumanyanga tige team yonse pia Matiang'i ikaransense ebange abantu bonse bibegunka ndoze kunyoranga bali bale sibirugo ibete kumigerero ndebenze tava suko chaba egera ba kuchi direct tickets ndoko ala mangana bunayo itugo sire vyongozi bia itogo siria evyongozi bia birakonye vijana unabona kenguri yetimu ya Matiang'i ngozi nge yali yakolegasi ngeyo pi yakolegasi giyeto esaneke I'm telling you onyengi seiro tanga ine bado tarakora kende na chieta sekretari nganyoro MP akaje chiskuru kabisa ka tiles CBT bia gajire bia ngoro kiskuru ya mugi seira akachira akakora pi Nyamira county akabeka mpaka tiles onyora karasi akamo ibrasi bibere karasi akamo chi desk e library ngayo etaraera ebintu bitayo egati yakilira in fact ngwana no demonstrate egati yakilira singuru kerosiku yetinga akaba no mugondo asteyo no egita abantu bagwete galibona igese kwando tekoswa geti elimu tekoswa nebono muchumbe bona igemo ke kwanda kupaki gali parata ali kuchini teko nyalika it is not fair that is number 1 now egendo keneneke nayo kwana evijana mbiraba ndora nyori bagabu ya Matiang'i Matiang'i nyori support ye vijana Kenya kuikatu wale vijana amo ange ase ground na sembe embe badi mumaiti igana embe otoli Matiang'i tindara vijana bikomurwanira kurugusibu ya nangusi ngade ninje na bakeka tukasene kuogaga there's some bit of separation yero tindara bagusia Matiang'i buyego na neti TikToker vandu wa Facebook tindara babekirange baikiange chikure chakusinji chayukuru ase vijana evijana na vyaleta Matiang'i bayalivaga yaba gulivaga na baro kabisa pakonya Matiang'i boni gakanye tikero omuntu tyano mbatabi mo chaya mo ngina mugaka mwana mo chayo onde pi kobo president you need everyone on board kachimoro na Ruto wobarete Ruto boniga ngimo kivuna mukwanda benga Ruto ngoliya ngwanyora state house very fast akibonda nyoli kijana kuruzika li Matiang'i weke vijana vile tuange vijana vile tuange wike Matiang'i kabisa tusukume because we need tinde tikoranga kilinda akole uyone na bako kora lakini tiliange na Matiang'i asiki tinde special koberanga Matiang'i no nelinga if we can all play a role tikatuenzi pitokoleki tobo vijana kuruwaike ngao yacha lakini vijana mbiro biranga na Matiang'i na birobyo ibe sana birebi kebiro mbiriko konya kende pi ekasi abuno gutara Matiang'i ajenga kwanda akwandaga nobire lakini mbiko kani muntu onde bwensi aikange na Matiang'i likijana nga uchiro kumbora Matiang'i noyo linde ga ngatabuno mungwana gitenga liye vijana vyagusi obe kama biko online tikaransa na Matiang'i atoroki ndibere bitatu ngabaliye vijana ngabe kama bada bantu ranyorebaga kandi sitonyole ngo I'm hoping ngadibaga nditoke nindabo bagende bara Matiang'i because nababaho konya kukwanda ibintu bito online ga bikeronde ga isiko na isiko at least ka tonyole Matiang'i onyole chikura kuri se vijana njirateyo Matiang'i ara Ruto without vijana I'm telling you this, take it to the bank vijana na vira lili chikura
vijana na vira kichukura stai kwa kunwesa echi nga veru chivesa bono mwakira matiangi no vijana na vya leta dali matiangi ga so we kama matiangi nyole bivu so na tebi ujango le story na tebi kunga mukwa dige vijana iga toro sindo nyole matiangi sawa ngama kwa kile kijana yake munga kebole na ki rojo no wachinguru turagenda dali matiangi akama wande njaya nimba de pia matiangi ngamba nero ngombuli pia yako na kikuru ngakuruku kusema mambo leo aya ngama kwa mde sawa pono ya wangu wade pie sawa diandiki wade wade pie toro sindo nyole chance na tuwa kuna matiangi vicha akiake iga umungoni ka kwa ngakire simie pa ke ngubuli ningi ngoma ete na to kumanyangi mucho kala simatiangi mukutano kiyo mubangete ngumubuli ya ningo kako butolesi ngama kumanyanga bantu mbaro chinkondi mutaketi pi ondaike matiangange eni televishana byoka abagaka mpake viongozi na ngainere pake viongozi onyora abantu bategete na muntu akora kuna matiangi umugora anyole njirege sunde mara wake akulimi ikibege ndukira cross kwikatuti kinyanda mwamu matiangi aba accessible as keromondo anyole matiangi abagaka abana abasahe abangina faikera matiangi lastly epati nje ninde no bwoba igole epati ya gusi mune bintu bikaze no play ndete mbabuli kiswalika anye ndi matiangi ali in charge of UPA CMC chirisato njala kogenda aseruto njaka na chipena babosoro but ya singi njatali ni charge ekema geni kanya libo bonega ako kole kiri igwete onyo libo bye komo nyene okora matiangi bintu bnebi ka njubili asatali in charge structure tali yabo babati chinamba kutubwa tumagumuka tutu arobalem no way chinabata ebit ekema kira kikusima matiangi atali ketenjera tonyoli kema gusia kemo mugusia kubuka mambe metenga intu ekema gitu nalitoke tuasirire njira tiyora tetenga iga Nyamira beka UPA iga beka PDP iga beka kiasi iga kiama se ballot ni kia muhimu tingwe kalincha ke kuli kiasi nga yale UPA nga yale ngoko chikubwate bintu byonse sa akili yabo nga tenga kiro umongina wekali abeke UDA liyo kana kene ngiyoko mate ate kale ngali toke tiambeko igobon tutikie go sorry matiangi arrange and organize usi that's very crucial boniga that's very crucial naro chinyambe yaki sasa ukwana ka domanyira abasani banyalibo teko koragasi ngomusani yo tali muntu teko koragasi Nyamira na bo better instead ntume tene serikali yarwane tamanga nayo inki nyaliba akorojo tutishiaga otutishiaga ko tutabinga inga abasani banyalibo obusani nyalibo toko ko kyosama gendo tete Nyamira no way we want development in Nyamira county Nyamira nyalibo teko koragasi key tiato be honest. We want development in Nyamira County. Ngabona mara abasani na Simbaraji uko na matiangi nero musani bono yuko nyalibo. Mundu kuchaha matiangi no musani yuko. Ngaone siri matiangi. Onye kila mtu abebe msalaba yake kama ufanye kazi nyumbani. Asa comment section na wako ni engage. Yundombero na atikire kando tobendu kukwaniraga. Inambe nera kwa ngakire simenyu ko wadelivaga. Alafu balubuga ntu support channel inamba nere bado. Biamuno sana tusese mosese niwo.